Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Non malong mati non akai ke lapuson sar husar ham ke kethek long komulu bonsata me lapuson na bang phi bang fudolang plote kopai ke the naya banglo lasi lapuni jang karbiang long rong khang constituency ke parlo pon chengbiri polling station alo phosang timung orong along kesar pinaya bang phi aphan pherang ke bitung otumpen kahomri dam kopai ke mi mate kopai ke the naya joy nisi pherang ke tum lapuson kesar pinai abang phi along kache tong dam long make non malom ke social media kaya den lasi social media long ke thek long pen pherang ke bitung atum pen kachitong dam lo lasi kopia phansi kachitong dam ma lake lapuan ke sar pi pen kupisi ke choklem bom ma amek anu dolang ma lahai ke pachini ji a phansi pherang ke atum pen ka homri da pherang ke bitung atum pen ka homri da ma hot phi pen na ke thanon ke nili lapuan ke sar pisita me kisopuke ave inota ingthong the bonta ni mega bangke cicaru elo pusi pherang ke thengno nang chithando lapen rongora ratum pensitami nang kaning jidun ke labang sorong along ke dam tangar ni anta pherang ke tum ke bang pen rong rata ke sung mati lapuson ke sar pia phan nak homri ke cheng si lo pusi ning je pon kabe kabe kram sapi nang linon ke doge timung hem la ente nang li arta ke kon cicini ma pi nang li cicini ne haruk ente pi nang li chor dolang man te non avelo di tang te nang li tum la nang li chor pen nang li tum usumar bangkoan chupa thelo pi apai than hanan ni ke sap pi hana than no ha chitang hana than ana la inun ke ada so tiga nan sita yong nan do tum bahan ni dala te nang li non ke nang li mek nang li chechar lang ma mate nang li no pene nang li jempon dala nang kini u ideal kalang ma rong ke tek long sita pan ideal ente na phi nang li phan la pine la sarkar pe na son pine nang kelang son do ma phi ave thanga nang lang le mara chon na do na re cholo di ke cho bang ke nang li ke cho bang ke phi nang li ke cho ki jun an chom bom oke chun long bom lo no smar ke li an ke long lo ha lang ka chingon tek thelo lang kita layam silang tanginang po api ni chok pinang po asia ke sokong era teng kalananing ke alang klelo la pu klem untik hot ke theng lang cho klem lo non dang ke klem ni da la pu ani yang kim tala pu patot lun po an chulu te an hek pi po ani chulu puthan po awan lang hai hoi thonam po dong pare chonoi kuma te chu po lapuan kasar Pini aruni phai ke thomani dipu langkung habe town hall along classmate ingdeng kep lapen ingdeng krisi lokachari long ji aphan lamet amonjin lapen lamet amanim pukar bipen ki tokalo thui mati textbook pini kangpu padopon labangso kangpu amailong aluhi atum lapusonsi ningjelo emethang kar bia lampen ingdeng kep ingdeng krisi apharman lokachari long ji laki mepi kalam ro ladak jongdon me thekar chabang mati editor longsing teron karbi language development board chairman mandet pen alang lika bor ika chupaduk ale lupusi KACCM Dr. Tuliram Ronghang Ningjepon Pini kitab kang puamaya long alhia manpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe MLA Vijay Singh Leng Dorsing Ronghang Lapen non hejong Patmasri anong e kachapalong duna bangphu Dhoneshwar ingti rongbong terang lapen karbilamet kaching hon kethe kedingatum chitong don si ingsam jinpet mai pajut pon Kelas 10 atau kelas 11 Kaparman Karbi Lamet Amunjin Laten Karbi Book Tangpu Class 10 dan Class 11 MIL asal dia kali tu kelong ilmu cihok tek tek dah ke tangka poisa long le dejike Lamet MIL long le dejike la sobosi haladak dunde ini geram cipipe
sa pining ni li ba ga ta ke dum lap nang li pu sin li ba ga la ni li ko sa si do an pa mo me do ta ka মই যেতিয়া ৰাজনৈতিক জীৱনৰ অহাৰ পিছত মই দায়িত্ব লৈছোঁ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্বি আংলঙৰ অঞ্চলৰ মই দায়িত্ব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি MOU স্বাক্ষৰ কৰা হৈ আছে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি যে MOU স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে যে কাৰ্বি লেংগুৱেজ সেইটো MILটো আপ টু ক্লাছ 12লৈকে আমাক সেৱা কৰা পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ দিয়া হৈছে সেইমতে আজি আজি ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 11ৰ টেক্সট বুকটো আজি গ্ৰহণ কৰাব এইটো সেৱাৰ পৰা ৰেকগনাইজ কৰা এই টেক্সট বুকটো আজি গ্ৰহণ কৰাব সক্ষম হৈছে মই ৰাজনীতি জীৱনত মই প্ৰথম চিন্তা কৰা নিজৰ মাতৃভাষাটো জীয়াই ৰখা চাকৰি সফল হৈছে বুলি মই নিজকে নিজেই পৰিচয় দিছোঁ Sir, non-headjong Karbi language teacher upon pinangan interview to endol as appointment pipilang as mingguan so hormo that Karbi latum interview ke hang do la interview hang pen latum yong si ala chap tang erlo pulong te dilipana uta la soteng pen girit li seteng pen appointment ma ki pi pen pini pena ki pi phansi de tu langi komlo pen process pom Sir, regarding illegal appointment alam na sir, non isya activist at tumbang illegal appointment ko po sa pinangan kasi songar ni non 10-12 days bago la sito. Kasi song ke hala da geta long kasi song nam ke peni Samson Singh ki memorial pakalong konsila get long kasi song pen leki chunji geli authority do Karbi Anglong Autonomous Council authority do CMEM do hala tum phan written complaint nang pina written complaint nang pisin re tum inquiry committee bhai pola ta illegal appointment kalima kalang non ke hoda get along dampo hoda ke ha dosini dakla alang tum dharna dopo ke kopitong alang tum kamat halo de illegal appointment kusala dak alang tum baga dharna che songlo sita ka inquiry committee ke council ben hukum to ima ide isi ni tum neutral independent committee into saying pen inquiry committee nitum boha nitum tiar into inquiry committee ko atum phana ko toipo la sohomu scanning kori tha kalangma kalima di aron re pen si appointment kipima appointment aron re pen pi indeng crazy Karbi MIL subject kang so kitab pini kang pulong ani garong tikla atheke ilitum ningkan kon pelone Karbi subject MIL do nangi ku la so akemang sa tuning pen ki unlo atuning ke ingdeng sirkep MIL dolo atuning pening pulo so pen aprang bangke tuning isi bangke la Karbi elective ingpulo pining pen bangke ke bang dengalong Karbi elective metric ang dengalong Karbi elective subject tok long sik sona thasi atuning pen MIL long ingpulo pining pen bangke ke bang dengalelo Class 1 ang taxi high secondary long pining ke cheng. Class 11 ang dengalong indeng crazy long ta Karbi MIL subject pining pen do po kasi pining pen ke ini tum lamet kang choyan ata dambom lo pen university level long ta Assam University pen Dibrugarh University long bangke litum da dakta do elo sinona bangke ke do lang degree long andelo la sila ta dambom da bompo chun po si pining kelo kasi ilitum ga dogo be phan mesen isi prang MIL long competitive exam long post me isi akimi atwarsi wangdom lo JJM alang imuta kijun long le deda jok rada tumaro elang chi hosi kijun na nilip MAC constituency ke parlo nilip block asai hempen kachi koinot rong khelan lapen dokhora hi dialong nukur saha sopo bijit saha pen ke semarpon jal jewan mission pen ke klempon alang nonputa atengar ro lang thap the lapen lang thap the angko pen se angkro kahenu sike onglo lapen atengta der thektik lasi JJM ke klema bang phunili tu nilip along ke tangte ke doan sita
claim pa minang jipusi nilip head branch KSA amai phu numarson ingdeng lapen ari sang hoa tumpen ke hang padupon lasi prabjin pen nangli tum ke claim asai ke oi nukur saha sopo bijit saha nangli nangche selam serangon pusi KSA ke hang pon lasi local MAC pubitro rongpi lapen BLCC amai phu Winson ronghang lapen VDC amai phu probentok bi nangli tumta adimaklong anang homritha rong arat akisungalong nang chelang tha pusi kachuning ripon padu News Desk report Karbi Anglong News Kahino asai ke oi alam ke budak kini ni mungkin ahin kan dan je ko ni lah no mukul saha tadak ini tu madimalong bang klian JJM scheme ke claim ke patang konpe do